Hakasang Voice of the People Party kan peteng biang sama tau benai nak kam tamat pelong yang kejalang mat pensutu ikinong riam jong kasang bat akan juga poru mat perung dekat aki babun ki jaga jong kari kasi bajantia. Kawai ni kini ki jinglang kade ka banlong haka shipoterik mat tau benai haka por khat ar baje mesngi pakani ka jinglang kanong hapo hat shela haka ba uba adan basemoy undang lang hani ka jalang ba kanonru ka jeng perung dekat syakaseng yakipat ba kipahap apo ka shela constituency. Nang tah ka khat sau tarik pan aka por khat we bidi mestap kaseng kan penlong ya ka jalang apo terat sing indoor memorial hall ka bahap apo penem yong hakani ka jalang andalang ru ubadan man pensya yikin nongrem bat ki isu jong kaseng bat haka juga poru kandan ka jeng padron khat ya ki pat ba ki bahap apo ngamairang constituency. Haka juga por ki khana skol ki pat ba ki dei beteng ban kemen ya ka jeng roi pra bat ko ini ki dei ka dei ka jeng sha ka jeng kemen juga khana skol ki ne kai bat ki nong karshan jong ka skol umpernai ka bala job ya ka honor 14 jong ka subrata ka apo East Khasil district. Kumjuru ki khana skol jaga Divine Savior Light Mkhra akini kisni ki beladap nama kaji kemen kaji dap ya kai sport kala pelong ya kaji shot tak ka basha kemen ya kaji right back. Koprak!